Dobrodošli u novi klip. U ovom klipu pokazat ću vam kako instalirati SSD u vaš kompjuter. Što vam je potrebno za to? Naravno SSD, šarafić kojim ćete zašarafiti SSD i sad je pitanje ima li vaše kućište ovakav tu recimo pretinac za diskove ili ćete morati koristiti ovako adapter koji pretvara 2,5 inčne u 3,5 inčne uređaje. I naravno kabel kojim ćete povezati na matičnu ploču. Evo ga, pošto ja imam u ovom slučaju i ovaj adapter i ovaj tu pretinac, tako da kažem, koristit ću ovaj pretinac jer ipak je to došlo s kućištem i nekako imam veći respekt nego koristiti ovo, tako rečeno. Evo što morate napraviti, morate jednostavno uzeti SSD i poravnati sa ovim rupama tu na ovom pretincu. Evo ga, to bi ovako nekako izgledalo, ne znam sad kako se vidi. Evo ga, valjda tako će bolje biti, tako. I sad što vam preostaje, ja ću spustiti SSD. To je da otvorite ovaj paket sa šarafima. Ovo će biti sad malo povuci, potegni. Evo ga, sad smo i otvorili te šarafiće, ovdje ćemo ih istresti i sad što moram uzeti, rekao sam već SSD uzmemo, ovako ga postavimo, sad ne znam u kojim uvjetima vi to vidite, ali nadam se da dobro. Evo, i što sad radi, uzme se ovako tu šarafić, stavi se. Evo ga, tu, znači imate ovdje 1, 2, 3 i ovdje 4, sad ne znam koliko se moje ruke vidi, ali eto, to što toga tiče. Evo sad ću uzeti odviješto i zašarafiti. I kada ste sve zašarafili, jednostavno uzmete ponovno odvijač i samo provjerite je li dobro zategnuto, jer ne želite da SSD tokom rada računala počne skakati, ali dobro, kod njega je sigurnije, on nema pokretne dijela. I to vam tako izgleda, ovo je instalirani SSD u vaš pretinac od računala, mada sam mogli to isto napraviti i s ovim, ali ipak imam nekakav veći respekt za korištenje ovoga. I što vam na kraju preostaje, to je da samo uzmete ovaj SSD, gurnete u vaš kompjuter i povežete SATA napajanje i SATA konektor. To možete vidjeti u mom klipu kako sastaviti računalo. A ja idem sad instalirati Windows i vidimo se u sljedećim klipovima. Garancija, installation guide, znači uputstvo za instalaciju, znači dolazi break, igra snima, to, ali imat ćete drop frame-ova, dok ako imate tu kombinaciju SSD